Ole tuntuma chuanin tunhnai maya primary le middle school teacher master role an lak chungchang kha kan bi chiangin kan en chiang don ani amasabera chuan primary le middle school teacher khami na chungchang kha engtia dil tur nge adil dan turte form lak chhuana hun le thelu na mun turte post ruak zat te tichuan teacher ten an thlo zat turte thiam na ngai te le hria tur poimo then khatte tuntuma hian kan cover don ani ole masabera chuan kan hria theongin tunhnai mai khanin primary le middle school teacher master role in an ron la teu maya kami teacher post ruak primary le middle school teacher master role an la kha School Education Department Government of Mizoram noya la kania chuanin master role MR kan ti thin contract basis aniang chu tiang tur chu ania chuanin post ruak zathi avain post zariat le somre le pakhat ania chuta chuanin primary le middle school teacher post ruak zong zat kha ania chuan MR master role po hian skill 2 ani skill 1 te skill 2 te awma tin semi skill kan tiang chi te kha awma chungzinga chuan tuna zirtir 2 master role an lakhi MR skill 2 ani post work detail lo en leila primary school teacher bi ka hian post ruak zong hi post zariat le som pasari ania chuta chuanin disabled quota rual ban lo kan ti mai thina persons with disabilities te po kan tia chu hotan chuan post somthum le pathum aruaka chuanin middle school teacher bi ka hian post somruk pali aruaka chuta chuanin post thum hi disabled quota tur hotan ania chuanin avain post ruak zong hi primary school teacher le middle school teacher avai post ruak hi zariat le somriat pakhat ani tuna chuan dil dan tura hian ma ni tho du na zirtir tu kan tran du na aniang chu khami kan tho du na district DO office atangin dil na form hilak chho turania chuta chuan district kan soi hawa khanin longtlai le siha district kha a huam don lova chuanin Aizawl district chunga dil du te tan chuan Directorate of School Education office atangin alak chho thei bokani tin online form download du tan School Education Department website a download thei ani bokani form thelu dan tur asabera chuanin application form kan thelu rual khanin application fee zale somnga thelu tel turania chumi chu ST SC le other backward class OBC hotan khan za somnga ania general category tan khachuan zani le somni ani persons with disabilities rual ban lo kan ti ho disabled quota khang hotan khachuanin application fee ngai lawa chuan last date of submission hi tunthla July ni somni le pahni ani ma ani district in DEO office a submit thei ania china kan soita kan khanin Aizawl district B ka chuan Directorate of School Education office a thelu thei ani bokani zirtir tu hlo salary chungchang en ho leila kan soita kan khanin tuntum primary le middle school teacher an laki master role MR ania MR apo skill 2 ania skill 2 hian tuna revise pay skill a hian skill 2 hian cheng zanga le somni per day nan hloa chuti ni chuan entina lo entaila thakata hian ni som thum a om ta a
chuta chuanin in rin ni le Sunday Saturday le Sunday ni hi kar khata voi ni omta 2 days ani ta ti chuanin thakata hian kar li oma 2 into 4 chu 8 ania ni som thuma ni riat kan pai chuanin ni som ni le pahni ania average in approximating thakata hian ni som ni vel thok angin chu taila thakata 022 the hlo za chu 520 into 20 sing khat le zali ani atlang puin thakata sing khat vel an hlo thei don ti na ni chu thiam na ngai te en leila thiam na ngai te a hian primary teacher tan en big en masataila HSSLC 50% mark muchin tan ania chuan graduate hianin 2 years diploma in elementary education angai ni chutin ilo pon HSLC kha mark som nga percentage mu angaya chuan graduate hian 2 years diploma in education special education kha khan nei angai ni certificate khan nei angai bokani chuanin pahnina hianin working knowledge of Mizo language hi middle school chintal kha Mizo language Mizo subject kha an la turania chuan Nepali le Gorkha primary school bikho khanin Nepali subject kha high school emo HSSLC level tal kha thiam turani an la turani chuan relaxation a hian ngai na thiam na hianin ST le SC le backward class hotan khan 5% mark kha ngai na thiam na oma omzia chu HSLC a khan 50% percentage mark ngaya ST SC le other backward class hotan ka chuan 45% kan lo muni pon an pom don ti na ni chu middle school teacher big tan en le taila middle school teacher tan kha chuanin graduate degree kha minimum angaya primary kha chuanin HSLC class 12 chin kha atheya middle teacher hi chuanin graduate degree angaya chuanin graduate degree emo achunglam emo 2 years diploma in elementary education kaka certificate kan nei ngaya chuan ani lo pon graduate degree le achunglama khan 50% percentage le 1 year bachelor of education B.Ed khami khan nei ngai boka emo BSc science le maths subject big tan khan 50% mark mu ngaya tin 2 years diploma in elementary education khami certificate kha nei ngaya emo 1 year bachelor of education B.Ed nei ngai bokani chutini lo pon graduate khan 50 percentage marks le 2 years diploma in education special education emo B.Ed emo nei ngai ani chuanin working knowledge hianin middle school standard chintal kha Mizo subject khala ka ngaya Nepali le Gorkha li middle school a thok tu tur zirtu tan kha chuan Nepali subject kha HSSLC emo level tal kha lo zir ngai ani ngai na thiamna relaxation a hianin primary teacher ang tho khanin 5% mark kha ngai na thiamna oma chumi omzia chu graduate chintan po khan 50% mark kan lo mutling lo ni pon 45% thleng kha relaxation a hian pom ani don ani persons with disabilities disabled quota kan ti ho tan khan
dil thei chin lo en le tai la pakhat na chuan locomotor disabilities antimaya OA OL chin tan khan ania hearing impaired PD visually impaired LVB ania miom zia chu rual ban lo an ni na a po khanin ngai na thiam chin emodil thei chin kha om le ni khang hawa khanin tuna point pathum kan soi tak kha khang ho chin khan an deal thei ni chuan eligible criteria hi an le tai la masbera chuanin kumbi thli ani la deal tu chu kumsom pariat aina panglo le somthum panga aya upa lo turani ti ni ta chuanin upper age limit a hian ST le SC candidate chu kumnga thleng ngai na thiam thei an ni ang ti ni a omzia chu upper age chu kumsom thum panga ni a kumsom thum panga hianin kumnga ngai na thiam te ni chuan ST le SC de tan khan kumsom li thleng khan adil thei ti na ani chu atop bera chuan hriat tur poimo te pakhatna chuanin zirtir tu MR lak te hi MR regularization scheme in huam lowang atia chumiom zia chu MR regularization scheme a hian thren kata chuanin MR alak re chuan thlakata singkha sangriat ayat claim lo an hlo turani lo ti te claim an hlo turn lo ti te tin kum chu de za chun tho huna angetalak tur ti te khom training khang kha MR regularization scheme ania I khang scheme kha tun tuma MR zirtiu tun lak a te hian apply thei don lo ni chu chuan panina chuan MTET nei lo te chuan an tlin atanga kumnga chhungin MTET an pass nge turani tia tuna zirtiu tu an lak te hi MTET nei lo pon an lut thei ta amero chu zirtiu tu na an tho kumnga chhungin an nei turani MTET kha atom bera chuanin district in a vacant post omzat hi district in DEO office le Directorate of School Education office a tar chu ani ang tia chumi omzia chu tuna kan dil na tur district ka khanin district post omzat post ro omzat kha tar dona district denga post ro omzat kha kan district a chuan an tar lang don lo tina ani khazong kha tuntum primary le middle school teacher MR an lak tur chungchanga hriat tur poimo te kan bi chian thei chu ni se thange